ubwo bari kwa kundi mu nzu abageni bitegura. Abageni ubwo ndavuga umugore bari kwitegura, afite groupe y'abakobwa benshi, urabizi nyine iyo bahari. Ubwo telefone ziri hariya ziri mu bikapu, ariko aho ngaho muri iyo groupe hakaba harimo undi mugore, ndakoresha ijambo ngo w'ikizungerezi, niko bavuze, umugore w'ikizungerezi, ngo wari urimo we yimakiye yituje yibere kuri telefone ye yicaye aho ngaho. Noneho igihe umugeni asohotse barangije bamusigira za telefone n'ibikapu n'ibindi bintu by'agaciro, nta kibazo ndabarinde. Ubwo bisigiye umuntu batazi batabonye, bose batinya kuba bamubaza ngo urinde, ari musigiye baragiye. Ibyo twabyita iki? Uburangare ubuteganye buke cyangwa ubwo igisubizo muracyumva. Ubwo muri make bari hamwe n'umuntu wabatage, bamaze kugenda arakusanya telefone zose n'ibindi, urumva n'amabiju n'ibindi bintu by'agaciro, aragenda yarafite ngo contact rwose, ngo ubona ngo ari umuntu usa neza w'umuti waje wimake nyine nk'uje gutambuka n'umushara nawe, bakoresheje ijambo ngo ni ikizungereza. Bamaze gusohoka uti nta kibazo ugenda asigara hano, akusanya telefone zose ashyira mu modoka yitonze,